برب أوروبا و تفي حمو زحمتي ومترسيان جي بردوام دكا لسرانسري سينوري دنا برا بلغاريا و تركيا دا ديوارو تيل هاتنا دانين دريجيا وي دسد و بينجي و 9 كيلومترنا لدي ساجي بيغمان ريل بر كوچبريا نيا ساي يا قاچاغ بالتمامي نهاتيا گرتن ناي گرتن جي دوباره او ديوار تينا كن كرن و تیل تینا راکرن و قاچاقی در باستکن خلکی قاچاقی در باستکن پاسبان این سینوری این بلغاری جی روزانه شبکه این تیلان پینه دکن یعنی قاچاقی خراب دکن پلیس چیت کن لگوری آماران همان دوره سال بوری دا پلیس کی بلغاری و کوچبرک هاتو بنا کشتن وزیر نافخای بلغاریا جی دبیجه کد سال در باس بویده 6500 کوچبر جه ترکیه به قاچاقی در باسی بلغاریا بونه. حتی دچی دیواره لبی آلی سنجن بتل و لبی آلی جی سنجن بتل. تلین توشی لسردانینه. جبور ری لبر کوچبران بیگرتن بدریجه یا سینور ناوبرا بلغارستان و ترکیه هاتنه دانین. لیتوی بلنداهیا 3 متریان نکاریه لهمبر خونا کوچبران جبو گهشتنا جیانک بختور بباستنگ. تیل هاتنه برین. زیروان سینور این بلغاری هاتنه ور داکو پینه بکن. Migrantskie naciski bezprecedentnu ulam. Senj na astenga ketera xoxurta herdem tê birîn û kunkirin. جبر راپورن گلاباران işkence و destirijiya seksî ji aliyê hêzên Bulgarî ve bu ser koçberan sînor bûye rêyeke xirab ji bo koçberan. Lê ew koçber jî ji aliyê hêzên zêrevanên sînor ên Bulgaristanê ve tên tohmetbarkirin ku teqe li hêzên wan kirine. Di sala 2022 de li ser sînor di du bûyerên cuda de koçberek û polîsek hatine kuştin. Sînorê 259 kilometrî başûrê Rûşlatê Bulgaristanê bi bakurê Rojavayê Tirkiye ve girê dide. Li gorî Wezareta Navxweya Bulgaristanê paş 6500 koçber bi awayekî neqanûnî sînor derbas kirine. Wan 164,000 hewldanên derbasbûna neqanûnî jî pûç kirine. Her wiha zêdeyî 12,000 koçberên qaçaq jî girtine. На фона на този невероятен мигрантски натиск, на който е положена... Лехембер ві захтамезин а koçberanko Avrupa ruburuye ve buye polisin sunur enser sunurin Bulgaristan u Türkiye evseren me ne hiştin ku 164,000 kes bu avekine kanuni derbazi vır bubun. 2022 година. Tiştê ku ev efser dibêje ji aliyê hinek rêkxistinên mafê mirov û medyayê ve wek vegerandina bi zorêya koçberan tê dîtin ku ev yek neqanûnî ye. Karbidestên Bulgarî wan tohmetan red dikin. Her wiha dibêjin di sala 2022 de zexta koçberan a li ser sînor li gorî sala borî 3 qat û nîv zêde bûbû.